Talo falava o se whapoponga fo i o talafo o le radio Samoa. Momo atu le taua i Iran, o le rona 2 i nei o aso le taua i Iran, ma o le pote o piturata mai le CNN o ta wai, le folanga whamamame le presidente o Donald Trump, e whapeoro o whatala noa nei e Amerika ma Iran, le whamuta ino le taua, ma ia ta wai fo i o le aia tau fia o swa inga sa fuafua mono fuanga o le pawa a Iran, mo le 5 aso. Pa mai o le whasilsiranga le di presidente ua whaia wawe mai le tai au po na reira, a o ana nafisa ia whamata wane ai le pomuina o no fuanga i o Iran. Pai mai di poti, o oso whainga whaia pea Israelu ma Amerika ia Iran, e mai se whai os whainga Iran ia Israelu, ma isi tua oi, ua matua i toa tele ua mariri wai e au fia i matamaiti. O whaerua fo i le ripoti lava le CNN, e te ena Iran o se talanoanga ma Washington na whaia pe o na ripotia, e o fisa whaasararau mai te tonu ramo Iran. Wa ripotia fo i le fia le presidente o le panona, i oso whainga Israelu le tu i saute o le rato o tunu, wha mai le panona, wa soria ai tu la fono whaava malo, ma o se oso whainga ua whaia i lau ele. Pei tai wa ripotia se whamtalanga mai le minister o puipuinga Israelu e whaapea, o le a whaavawe le whaaleanga ina o whale le tua oidea i saute ma le panona, ma whaaleanga ina fo i maala lau papa uma i lunga o le Litani River. Mai le atu alapi, o whaaleo le fia o se tasi o suisi nia mai le United Arab Emirates, a nga i isi ta i tai o tunu u alapi, i le re ai o se lango e tu inane moa tunu u alapi, i le whanga i Persia, i teimi o lo o matua i mana o miai le Soani. O lo anga i pe lunga le tau suau, a o tadi ai se isi di poti mai whaatala noanga i pe o na ripotia, i le vao Amerika ma Iran, pe moni pe le ai. Mai Italia wa le manuieta mo whainga le palemia o le atunu o Giorgia Meloni i le sailing o fina ngalo tangata i se referendum e whaatatau ne whetuna inga na fia whaia i le whaavai o le atunu. Whaeroa le BBC o le unga o le referendum e 5% o tangata e le itariaina pe itariane le ai, ma le fastfood wono sa i o ina. Na whaeroa lava le palemia i se temi wasola o le aia whaaloa longia so se unga e taunu i eile nei tau mo whainga. Mai na ua whaalaurua la le unga, ua whaeroa le fia le tua ngai ma le whaamtalanga e fōringa ua mana na o tangata e whaia se swinga. Wa ta ua le ripoti sa whinau le malo o swinga o lo fia i le whaavae e ta ua mo le whaalelei o le atunu e mai se lava i le tūto o tasi o le whaamsinonga. I Australia, wa whaamautu nei se marienga o whaatawa inga sa o loto, i le vao Australia ma Europa, le whai mai le whai ngā māloa Australia o le a wha o popoai, le se fulu piriona i le tausanga, i le tamau a inga o le tunu. Whai mai le 9 News, wa iei whetuna inga wa whaatulanga i lalo lea marienga, e au fiai ma le AVSA o le luxury car tax, po le la fonga i taavale taungatāia, e mātere na a fiai le aunga o se taavale mai Europa. O le palemia Australia Anthony Albanese na sainia le marienga pa atasei ma le presidente o le Union Europa o Ursula von der Leyen i le palemene o Australia le tau na le la. Whai mai Albanese e tau whai tutusa uma le manuia o i tu e rua i lalo le nei marienga e ave sea i tutongi wha o popopo o tariffs i o loa awina i whafo Australia e pei o le povi fasi ma moe e maise o loa e pei o le aleisa ma le suka maisi. Na amata mai whiutana inga o le nei marienga le rua fese furuwalu a o lea whato a wha mautu ina. I New Zealand, e lata le se lau 5 wafe a inga o le a maua se whaasiringa, e 5 tala New Zealand le vaiaso, e fesoso nia i mawhatianga mai le taungatau le penisini, ona o le taua i sasa e tu tonu. O le saunoanga le minister o tupe le tunu o Nicola Willis, na whaia se whonutanga ma le au whaasaralau, na whaedo ai le tūlanga, o se tasi le vaenga mo le Working for Families Scheme. O lo li putia le Radio New Zealand, o lona winga na o ainga i titi tamau ainga anga i le whiololo le tamau ainga, maua mai ei matamaiti, o le a whamniaina i le fuafuanga, e le o au fia i lato e benefiti mai le ni whanau. E tausanga atoa le ama waile Soswani, ia pese i vanga na fo i wato e aru i lalo le tau o le pensini i watasi, mori vai aso so o se wha. O whaeroa e pea ma le tolu se lau fitus 3 miliona le tupe, o le a whaaru i lea fuafuanga, pe i titi i fofo i pe a whai, a e wawe whaamutaina.
Ma le tala muri o lewa wha mauni mai au fia ima wha longo tana umanga I whaia onga lango le All Blacks ua fili e le whaia onga ulua Dave Rennie. Ta ua le teo wha mamaro New Zealand o isi whaia onga lango e au fia Neil Barnes, Mike Blair ma Jason Ryan. O umanga o le whaia onga o le defense, Ryan I le forwards, Blair o le attack coach, ma Barnes o le whaia onga lango le au. O le pite fo yo whaia onga o Barnes, Blair ma umanga, e whatu a wha mai a lato kongrate, I le whai unga le ipo langi tau sanga fōu, e mautu le finangalo le li whaia onga o Dave Rennie, o tangata upito I le rei ia mo le ngā luenga le ua whiriwhiria. Pai roe umanga I le whaatara noanga, o se whaaloalo mauarunga mo ia le iei peo sa mata whaioi, e whaia mo le awa le atunu le All Blacks, mai le o se tama I ngā luenga foi. Tala ia le radio Samoa mo le nei fo yaso, soifua. O lea o te tala ina nei whaatala noanga mō fuafuanga whaaltausanga a re pūlenga anu ua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyoursay.co.nz/our plan. E whai loma Yeso Finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turkey, all together, Auckland. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asia siane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo au ngā tele sunga mo Samoa, le nu'u o te nofo ai. Wow, le pungisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta o fitilo na muenga o tofai baloi mata fitilo fai solo wa le tawai lo na loto eu sou essa uia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e la ina, ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai,
ilo utau au e te mapua langona le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu amu ia la salo wa file mulo na masalo salo se ia lo famai o lo uola wale mawhai Leu so e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai Ilo utau au e te mapua Mafia wa so ai le tau langa ua pia E la foa ina o ia o se tasi e le alo faina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masamali le ai se upu e fai mai Leu so e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Wapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai Ilo utau au e te mapua Leu so e sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai Ilo utau au e te mapua Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Ua
Ia, le ngā whālualo ma le whaangai e tia o te whiwhia e whaatalofa mo wholofa i a te oe. Pa ia mawalunga le tātou o tunu ui le nei fo i aua uli o le asolua. Wa malo le soifo manuia, malo fo i le langi matafi. Wha mui moe sa manuia le nei tai au. Ina ua ala whai mamalei fua fo i whanunga le lei le atunu. Ia ala seuisi, ia ae turi momoe i lava manisi. Se i vai atu bualanga e. Le whapendale soifuanga nei. Ina ua malo lo, manu malo, retire vo i le tele o tātou tamam tina ma tutua. Mai tiute ma Faiva lo filima sa ngā pati ai le telo o tausanga. Le atina e ina o ainga. Whatalofa i a te oe. Ia matawalunga toi fo i male o nanga. Ale tofa ia fonga mua, Francis, Ioane Polef Talinga fo i a seo manu. Ia e maise. Ia au te talitonu sa manu. Ia fo i lau tau whaafonga i ni tala maalia le to ina. Ia mawai le ata. Ia mawhapenao na taito o lua ina ai oe i tala. Ia maise fo i o musika o le nei aso. Ia mamata upu ese o lo whapenao o na lau alunga. Ia i le whaasoa le atunu. Le a tau sa vea le ulua i ali i pesta sa yuli le nei Al Harrington Tuman Vau le vea. Tātou mafuta fo i le whapoponga le tātou Pol Kalambe. Ua nganga i fo Faiva o Samoa i le so i New Zealand nei. Ia whapena fo i moisi atunu o lo tutusa tātou taimi tutusa fo i ia mau tātou waso. Ia ere ngata fo i lea o le tu ua ai o a onga le whanau. Malo le ngā lulue, malo fo i le tau hatai. Malo le pale, malo le ngā lulue ma le lava papale i tiute mautu Faiva halo Filipa ele e whaingo fie. Awa ale usu. Ia, ole mea wea le nai o iei. E le saura ka angulu. Ma le pai e tu use whalao ma se paka i lungo le lau o tamati. Ia, e wha maa lo lava i o tau Faiva. Alo Filima o tautai ae, ae ua nganga i fo i ma Faiva o le atunu. Ua tō fo i le whale o tautai ae lau se sa o la tau Faiva. Ia, a wasa moa i le so. Whātu laula e pa ia ambasadi o le atunu. O sa le avea sautua whawhawha. A wapa ia o le tawhatolu o le whainga malo o le atunu. Pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le angadu. A ia mawalunga se vi inga o le tua. E si e ana au na totofi. Ngā luenga pa ia. Whioi o le langi ma le pai sina o le tala le lei. I lau tau fo i ngā luenga o lo whanau no manu wai i le atua. A wase manui o Samoa i le ngata i Samoa. Ia au le nei atunu u. Ia maso se atunu u lava o la ua no pia i ai o tātou ngata. Nā mailo waso. E sisi nga wha vesi ina lo mafu fau le nei asa wai wha penale. Ia aso te itasi e alta ngata fau le le sau wha vesi lo mafu fau. A e le toa wha le le iai la. Ia lo nau inga. Wale fetaui uma mea uma i lau common sense. Whai mai lola tal me se wale make sense uma nei me le nei aso. Ui o lea whaftai le atua le malosi ma le ola. Ia o lo fua i pea e le ngata i le po ia maulunga le atunu le au whainga luanga nei ma le pulenga. O lo o tātou whisota i e pea i le tala tau longo longo. Ia momoli atu. Ia walo nofo si la fia le lei o mea lo tupu i Samoa le tele i o le mautala pepelo i e la o mai nei. O le vaai a le tangata i lunga le upenga ta whailangi, lele maisi ana le me manatu ia iai. Tilo atu i lunga o le atala e mai le upenga ta whailangi. Ia ma wha ma ite ai fo i sisi tala ma sisi mea i tua atua. Ae o le matua le sa o lava. O nei ni la fonga ma nei mautu ua inga ma le telo mea. Tātou nofo mo no sai. Wha no manu i le tua i ungo wha msinonga. Le tātou te tali a nei. Ia, te tali. Ia, mai fo ilisi a wari i whai mai. O leo a mata o na whai ia meo. O meo whainga ai. O whainga siva. O le tāpua inga. Ua wha maria ina ia loto nisi tangata i le unga whamsanonga se wawai. E le isau i tua ni unga ni whamsanonga o le no fo tali i le atunu. A lea ua whaia i la tau ia. Ia le la tau lava whai unga. O ia lea, on sai ma wha tali pea.
E la wava i atu i le mea lo tu la i mai ai le taua i sae tu tonu. Mana i tatu amatai whapena. E le li poti la ta mai i le po on the po ma le tai au nei. Americans are suffering from job recession. Te le i o le mea lau tu la i mai nei le ai o ni ngā ruenga. I le tō telo tangata and people are living from paycheck to paycheck. E tau whātali-tali i anai tangata. Whea o iai i a tariffs ma mea tu langa le si tanga, maua lunga o meo la fonga i lunga, o meo o loa e whaulu whare maima, o loa e whaulu e se atu mai le malo tele o Amerika. Yeah, and people are suffering. I le eise mea se le mea le nae e whai mai i tangata. Ia, o whainga umalawa ale Palestine ina ia manuia ia Amerika aula utala sa ole nā leo awatu nei. O le tele o le mele o tu lai mai o le vivesi. Awa, le upu ale ampasa a Iran lea na sauni li taiau. Donald Trump, there is no deal between you, the United States, and Iran. O tō whawhongala i tala te malo. Donald Trump e leise tātou malienga e whaia. A whaawau pēa ona e ta pomuina le no whaanga lea o Hormuz Strait. Ia pa isi no whaanga volele. O nei le tae au, na ta pomu e Iran ia atunu unei o lo ia tonu ia fita ana malo telo Amerika. Qatar, Saudi Arabia, and Haifa. Sole. E o tō wawailein. A lewa lau musu Donald Trump ma le lana administration e ta usa o mai pe ua fia le soifu o fita ua mali liu i osa whainga le whainea Iran. Ia le nā. Americans are suffering from job recession, living paycheck to paycheck, and now Iran has responded by attacking these bases of the United States, Qatar, and also Haifa and Saudi Arabia. If I'm tatu whenga ngui whaiva pena, awai whenga fia i ona mana malama i ale atunu i mea lo tutupu mai nei waitu o tele i o te mam tina matua. E fia fo i whenga ngui. Watalo fatu i ate utou te mam tina matua o le atunu. Ia, e maise fo i o i lato lo tausia i maota malawa. Ia whapena fo i whale o tangata mātutua. Ai maise o maota ngase i so se tafa o le atunu nei. Ia maso o se vaenga o le lalurangi o lo whafonga mai ai. Nai o tātou ta mā matina mātutua. Atalo whatu le ta mā matua ia in Fei, Wang Si. Ngā wheloa i ai le pō na pō. Malanga mamau mai lava i la lo i Hamilton. Sauea, tuli mai. Se i maua atu sana vai le ola. Mō ia ma le whaletua. Ia, whawhtei le tua ua toi tau nu atu ma le manuia. I maota malawa i Hamiltone. O lala ai le sunga ia in Fei. Wang Si. Ia ma le whaletua. Nice to know that you've got back to Hamilton safely and in one piece. Patalo fatu le tina ia kisa. I Manuka Road in North Shore ia whape fo i si ona ainga e mese fo i si ana tama o lo lato o lua ia la ngā ruenga e whatino le loto I whale ia e mese le to o te leona ia wo ta mam tina matua ta mai ia o mua ave ia whape fo le tina ia o ona ia ma le whanau le tua whine ia whaitete whatalo whatu le tātou porkalame le tabamatu o le tātou aiga le fionga ia masoe Iosefa whatalo whatu fo le tua whine ia Fortino ma le tamaitai o Airline Vaisingano ma le tamo o Foleni ia masi o tātou aiga o lo o tapua I mai pēr I lo aiga le mai hasau ia whamalo atu nisi o tātou tamam tina matua lo whalongolongo mai. Ia ma tapua I mai pēr. Ia mise. Ia le tina pele o tātou wainga. Le fionga ia Fortino, Famele,
a via e sera ia pe fo ile tina ia lea ngā upu tomuli ia ma utou umole utou si mai I na Saidi Ave I Manukau ai sifi ai ia le tama I nurse na si mai ia alo after ngā luenga leo lo whaia ia tau si ai na I o tātou ta ma tina mātutua ua malo lo retire mai le tele o tau sanga sa lato ngā lulua fo I lato ia matapena mai ia le tai aole nei mo I tātou tulanga lana lewa amata atu ai ia le tātou talanonga I upu whai fo I Amerika lato ia the American politics Trump threats Iran o le ala o toi whai fo I bale tau whawhewhi ale Palestina ia Donald Trump pa mai a le tau while taua wa ai e le mea la ho ia I whaibenta la le Palestina o Iran Donald Trump, we are going to shut down the Strait of Hormuz. So le ua kova vekula I melna. O vaana lau a maton ta pomwele e Iran. Vaa o loa, vaa swau, o lo keti ma mea tau whaatonton. E maa ngai vai. Melna leona whaiatu. Donald Trump, do something now. The war is getting out of control. Yo, le ala le na lei ona tātou tala noa pēr, ma tala noa pēr, ma iai isi tai tai o lalangi. O lo lātou tui nātou le whautuanga ia Donald Trump. O le mea na amata le te malua. Leo le awawai atu nei. O le a le mawhai o na toi tau fia. Ai fia le soifua o tangata o lo o mauai I aso umalawa. Ia lena. Tele lona a fianga ua iai tātou. Le si tanga o tau o pāsese o valele o le taungata o le pensini. Ia, o le taungata la le na o pensini o valele. Ia, taluai le taua le I sa e tu tonu. Lele ua tā ofi e fo I mamalanga e wha. Sa watu ana filma proklame maseu manu. Ia valele na le e malanga na e fa le malanga I le va o le New Zealand mai au kilani nei ma Faleolo International Airport e amata I le asofitu a perila ia e to e mo to e vatu lunga ina ia lapata I ai oe a fai o lana fai lau booking I le taimi le te malanga ai o le taimi tonu ale nei lewa I loa mai ai umana ma vatu o la so nafi maseu manu ia malama nei tai auto e fa mana tu mai le sui o le radio Samoa ia pia le fionga la loli angal malmana auto nga vai tu manu va tipi auto nga vai e fa alua ina ai le fa maonia o le tala le na vatu wa nafi ile tato pol kalambe o nga Gagaifo Faiva le tua wa awida tu le nei pol kalambe nga Gagaifo Faiva I lunga le radio Samoa malei ato severe ona o le lango mai ia ale tātou whale mai matautia le na lua one in Nandi and Suva I le motu wafiti mota o tonga whapitoa o ngase o le fatu ma ngase o le kanesa Pacific Specialist Hospital mori o tuai le whaftai I le pulenga ia ma whatunu siri o nei fo I whale mai ua lātou a apa mai Ina e mwhai ona whasosoani I le system o le soifua maloloina o Samoa ai maise lava I ngase o le fatu ia ma ngase o le kanesa. Ia whaftai e tua I le sunga a Parish Kuma ia whapea fo I le fionga ia atoa ma whai upolu tai a kui ia whapea fo I le tamaitai. Ia luai pau o malo Christine Finau lei atau. Ia ma le pulenga atoa. Ali imta mai tai fo mai uma lea sa tali malo le taunu atu le tatu minstau le sifu malo loina fa pe fo I the Ministry of Health Task Force of Samoa actually went to visit and had a tour of the specific specialist hospital in Nandi and Suva a little while ago
After it fo i le pandemia, ai maise lau fionga i le minsta. O le soifua malolo ina i le toa wha liu. Le toa wha e toa mamapo mai loa ai. O le aiei suinga le nei. Ia ma o le taia fo i lea. I le tou paia inga malo tou pale mai. Ia awa mo te atu tau sanga. Te le tau sanga o tātou whaangahina. Ia le whare mai mai intia. Mamau. Ia toi tātou te le o whatu tuaina le success rate. I le te le o ngase avatu iai. Ia le tā ua. Le manuia ta o tonga. Ia e whapena fo i ona toi whafo i mai a ua uma le ola le tangata. Sau i ma le whatununga mai intia. E sāni toi te talaina le pusa. Aisia. E whawhela na tali tunuida i tātou. O le tangata moni o lau a inga le ta o tui tonu le pusa lea. Po au mai, po o whamamafa mai se ala pongi piliki po se ua mea le la kou ue kangu. Katu ai fo. A wae ta utile le whamawai o tangata i o lātou. Tangata sa pile i o lātou lotu. Ia, ai ta ua le nā. Tonu i ai ia se tō whamambau le malo. I le numana. Ai, o se amatanga fau ma o se mea le leile na mamori e tuai le nganga whaafitai. E tali aina e le malo. O tu o lalo, mai alo matama whanau le atunuu o loo anga i atu. Ia manisi o atina ene i te tau na whaamniu i nai ia lo tātou atunuu mo tātou tangata wepei. O le system lava lea ma ia soifua malolo ina le lei tangata. The health system. The educational system. O le whatulanga ina o atina e o a onga. O le soifua malolo ina. Ai maise a tātou whato anga ia mawhainga whaiwa. Lea lau tula i mai nei le taua le i Iran. Lea a fianga o le lalurangi a toa. I ana whi whaataua inga. Bilateral trading agreements internationally from one country to the other country. O a mea ia tātou seinia ma tātou mālilia i ai. I tātou whi whaataua inga whaavao ma lo ina ia sauloto. Ia. Nea o tula i mai ia le taua lea mai au te talitonu. E le lata mai se teibie umai. Ioi. Le wa whata auto mai fo ia le LTRA, Land Transport Authority, Transportation. O le a fia, whemalanga inga, le ngata i walele e whapena fo i le loto i whale lava la tau ia. Le woto silsilatu o si i mawalunga ia le tau o pensini, le tiso, whapena fo i le swau u ele i vai mamaina le le crude oil that hasn't been filtered yet. Ia au nisi pompensini. Well, watu, it's not available anymore. O le iwa tasi, mo le ise mea. Ia, tātou whatalitali la le taimi e sa waisa si tanga mawalunga. O pasese o le New Zealand, le Qantas, le Fiji Airways. Ia, o te tatono fōi. O i o le a... Ia, ia, ise le semanuia o Samoa, pēr whai si valele. Po o se company valele e ofi mai le valea. Ia, e mawhai ai ona wha tauwanga. Ia le tau o pasese au te lofoi. O le nā ua ai o i le malo. I le whatinu ina foi o lana fufuanga ma le anava tau. Ina ia toe au mai valele se lua. Ale tātou wa tunu so ni ai fe malanga inga. Fatasi ai ma le taunga tau pasese. O le nā ua mai ona foi o tāpenanga ale malo. Whalo to tele ai fo i le tātou wa tunu ma whapia. I reo nofo le malo. O lo whaia fo i lana ngā luenga mana tāpenanga. Mō le lumana i ina ne iai se me tūla i mai. A wa umana tātou tāpena. Wa umana tātou fsota i atu i a tātou pāanga whawao malo. Le tātou wo o New Zealand. Ma le fionga i le li pāremia. O mai ona whaatino lana whaafau tupu. Ia po le whaafotu fo i o le waali. I le lana fionga i atui sinave mauru mo tōtua Christopher Luxon.
Io. Ia ni alofa, ia. Awangi ngai ngisi paelo suau. Ia e whatiti ea tu le waa mō tātou. Le teimile nei I New Zealand. Lena tātou wawa ai e lea so nafi o lo le leipea tātou. The supply, petroleum supply for New Zealand is good for another year and a half. Lo le supply mo New Zealand, mo le si tausanga ma le afa. Ia, tā ua le nā, o le mānamalama le lei ia a fianga, o le taua lea o lo whaia nei, I le vā o Amerika, Israelu, ma Iran. Lea la ua tau wawa ai atu fo, I wasa o le matal noa ngā nafi ma le sunga ia funga muapo le talenga fo a siumanu. Major powers, pe o na iai Lucia fa pena fo I masaina. La e pe li lifa nga I le fesoso ani ia Iran, o le talalata mai le tae nei. O Amerika, le atu nu usili o na millionaire, Ilana pisinisi lea, selling firearms to other countries. E se lau atu nu o le lalolangi, o lo sapalai e Amerika, o lo fausia mangaosia, ia mea tau I totonu Amerika, a o lo o whaatau I na atu isi atu nu o le lalolangi. 100 countries receive manufactured weapons from the United States. And the United States is making billions and billions of dollars from manufacturing and selling firearms to other countries. Remember tautia le na? I poti nal tamang na whapelo la ilia. Ai. O lea lava la e ngā osi e Amerika. Mea tau e tu inatu ma whaatau inatu. Isi e tunu umore pui pui ngā le lātou saunga le mu. A o le toi whaasanga tau mai ai isi e tunu ma wha ngā mai ia a upenga nei. Mea tau nei. E wha tau, e la matia ai le soifua o tangata lau tele o le atunu. So you see, where we will time lusanga o meo upufai o malo, a me se fo I to inga por kiki e o whaatasi a mea le lei, whaatasi e ma mea wha le lei. Ia ai, wa maasani ei tangata. Wa maasani ei tai o lea tunu o ma lea tunu. Nala fo lana. E lo le lei e lesi tai. Le palafu o lesi tai o lesi tunu. Other leaders are well aware of others' attitude and personality. E lo le lei e palafu o le tau whawhiwhi o le tai ma lea tai. Ai fo tai. E palafu atu, ai pātono e amare pom, ele sisi, le tala le na, le tala la no whalonga ni le tae au, ile la unga Donald Trump, ia malana fo I press conference na whai o malima. He said this morning, I'm not scared to start another Vietnam war, another war like the war in Vietnam. Ia mana tuola. O le tau le nā, 4 miliona o soifua o fita o le malo tele o Amerika, na mā o mawai lo lātou soifua. Ai le lopo le ale winga o tau. There was no reason for the war. O le tātou whalawe lave fu o Amerika lātou ia. I le tau a Vietnam lava, North versus the South. A o so solo atoa I le mea, I le atu Asia. Ia, mo le ilo e aipo o ai le sao. O ai tonu tangata I e whaasanga tau I ai ia le Northern Vietnam, ia whapena fo le Southern side of Vietnam. Le la fo ua tātou wawa ai e mea lewa tu lai mai nei. Ia, o le tala teitai o Iran. E le ai dia mātou mea tau whaatonu tonu nukilia. Na pe whaia wha ufi fo I lea. There were no nuclear arms. There was a plant, and this plant is for refining crude oil and filtering crude oil. Lea la, o nei Donald Trump ma fita le malo, ma le autau le malo tele.
Ua mtua I ta pomu uma vaenga ia o lo tafe ma eli ma mimiti ma iai le swau. La whawhea lana whai. How dumb is that? You know, to attack these oil wells. You know, mumula ia ma pasai ma lea. Ala whawhea lana whai. O mea na sa ta tau o na pui pui. Nā la whanā I le tonu o Conquest. Whai pule o le mauta pai pai. Lātou whai tio I osa whainga ia. Sa le te tau. O nā ngai e whaaleanga me ia o lo mana o mi ai ia le aulo o le suau. O le o loa mana o mia. Ina ia ta vale le lalurang. O le suau. They should have protected these oil wells and oil producers. Ela foi ni la na whawhele. Yeah. The Vietnam and the Viet Cong won the Vietnam War following the withdrawal of the U.S. combat troops in 1973, and North Vietnamese forces successfully invaded South Vietnam, now culminating in the fall of Saigon in April 1975. The victory resulted in the unification of Vietnam under the communist government of Lao. Pe ale to inana sa ile vai te milena. Ai ole oisi lava me ia na tutupu mai ina ua mai ale taua ole wina o ina manu malo North Vietnam Democratic Republic of Vietnam Viet Cong supported by the Soviet Union and China. O tosi sila lai le mele lua lava powerful countries. Le tutu matilo ma vava aipo le ale po fea nga ia. Saina Malusia. Nyo. O le tula o South Vietnam le na whaia ina. Le whaina whaia ngō le Republic of Vietnam. Yeah, Mala United States. We lost. So many lives were lost. Nyo. Na matua whaia ina le tu o Vietnam I saute. Lea na so sorry ia le malo telo Amerika ia mana fita I le taua ale la lulangi le na taua na ala fe se la wonus food ia wa umatu le taua mua ia umatu ma le taua lona lua ia so fa fo se ilo ia le taua le na ile ono iva anga ile a fe se la fitus ful ma lima tatou tilo la ile mea na laiona matua whaia ina ia le malo Amerika. U.S. gold failed. The United States' primary goal of preventing a communist takeover of South Vietnam was not achieved. Leanga, o le pūlenga la lea wha polokiki the komunisi. O le pūlenga wha komunisi e tutusa pau umatatou. E le aise mativa, le ai fo use milionea. O mea uma I te tonu wale atunu ule nei e ave uma le malo. Lātou te vae ina tutusa ai. Le aise milionea, le aise te mativa. Ia a whaile winga wha komunisi na. E le aise sao lotonga o tangata. Le aise sao lotonga. Ia manei fo risi mea. E tau fiofi ai le tūlanga fo le o le ai ia tufa ina ia manuia ia isi tangata e le whapea e milionea o ai kuikuingi fo a mai au mea a wakele au mea iai a mai au mea tō tino nai se I whaso soa I le atunu ato ia o toi ngā pūlenga lale nā lea lai li mana o iai Amerika e so solo mai I ioe isi vaenga o le atunu. Ai si tātou I atu lava whabulmole a se umanu I malanga ia. O leila si tātou tilo le wole. And how much did that cost? A wala tua inga mea whona le la tātou tilo nei e pe fia. Le ha le taunga tā, e le ngata le taunga tā o tupe na whaalu le whaatino ina o le taua lea. O mea tau whaanukulia, mea tau whaatutonu
o le tau o le soifua o tangata, o le tau o le pensini, ai wha pe I le tau e toi wha le ai, the infrastructure, e toi rebuild ai ia se nofoanga wa umona wha leanga ina I metau. Se vai fola pe fie se tupele na e tilo e. The war was exceptionally deadly, with over 1 million military personnel and roughly 2 million civilians killed. Ia whafongalei. E sili atu I le miliona fita na maliliu. E sili atu le 2 miliona tangata savili ma tangata lautele na maliliu wai. O to inga cost na le titulu ai. So that's in life. Ai ala ia se tupe le se le ni se umanu pa fa ye. O ia se awa, you know, it will cost billions and billions of dollars to rebuild infrastructure, to rebuild housing, rebuild roads. Malaiva lili o mea uma na whaaleanga ina. I lo utaltanunga. Ana mea tonu wale tau o le human condition. Human seemingly terrible, despicable behavior. Mo yalo tala. The human condition. Sa ufai tau. Ila tusi a se tasi o tangata professor, biologist, and a doctor of philosophy. Dr. Griffins, Jeremy Griffins, o se aliki scientisi o Australia. E mafu o momene, o le mafu fau mo le loto o le tangata. The seemingly mad behavior of human beings, despicable condition of human beings. Tua isa o le tala le tamalo le na, ele suenga. It's not by natural selection, e mafua mai, I le loto ma le mafau fau leanga o le tangata. Nea leo na, nea leo na tupu fa le vlave. Selfishness. Tangata lato te tūlai mai e veo ni te tai. Ele aiso lato popole pe kia paua le mea I o I le tumutumu. Ai o mea uma lato te whaia e mai le loto ma le mafau fau. The selfishness, mana o tele, mana o whaapito, alofa whaapito na o na ia maona tangata. Ne mea le nā lea lai nei o na tūlai mai. Ia le whewātau, le whewāta wai o le tele o pūlenga o malo. Yeah. Se taia toi vai atulai le economic impact. Total cost, the Vietnam War cost the United States approximately se lau wonos fulu ma le valu biliona tala, tasi tesi ma le tolu triliona. Last year, in comparison, in direct military expenditures between 1955 and 1975, oka ele matautia. Tato vavaila I le tuainga financial cost breakdown lele. O meo tupe na whaalu le military America le nawai tau expenditures, ma le afif sa lau ono lima se io, le afif sa lau fitu wha, e tusa lea ma le se lau tolu sifuru valu tesi ma le iwa biliona tala. O nei mea, expenditures o mea tupe, o mea wo whaalu wei tupe, e le tai ona o se mea whapea, peana whapea. E le vātau ma tupu se taua. Ia, tau te wawai nei fuila iai. Ai, o le cost, po o le tau e sili ona tilo iai ma le whano noa le tele o tangata. Ma so o tangata o le o atunu uia tau. O le tau o le soifua o tangata. O le tau o le soifua o le tangata. Ia, tele ni stala e whai I le afo I le taua. Le anga e te leo lona a fianga e te taua I ona tātou tāpena pena. O le tāpenanga la Samoa e taua na whai. I le teimile nei.
whātūlanga le lei ia le sapalai o loa o tau mafa ia whapena fo i o mea aitu apa. Tasi le kalesia e ese le malosi o le lātou Polokalame ua whaingoina o le welfare program. Wa liva tele ia le Polokalame lea le kalesia. Yesu Keriso lau pa iwa asenga taipo le kalesia ma mono u manatua. Vaveo na manatua ai malawi loa ai. Na mata mer Polokalame le nei ale kalesia talu o na whaatula i le kalesia i tutono o Samoa. I le tele o tausanga ua mawai. Wana whawaina le kalesia le afif se lau tolus fulu. Afe valu se lau tolus fulu. Ia, munuri ane o le kalesia hawa i o le kalesia tuila manua. O mai ma le kalesia. Ia i tātou i upolu masawatu. O le Polokalame lea, o vai so umalama. E asi atoa ai le matawhale. Matawhale uma a whapea la tolu se fulu matawhale po o a inga o le ekalesia. Pe wha se fulu foi, pe lima se fulu. O loa o le asiasi e tātou le vai aso le nei. O le lua tanga leisa. Auto vai foi la i maota malawa o nisi o a inga o le kalesia. E ave i tonu o le welfare e te mata ai. O pusa apa. O mea aitu apa. O pusa fangu ngā o oil and grease. O tanga leisa. O whalao mata. O mori matangi, o mori tū, mori pensini. O le tele na wala tō ia. E mulinga fo isi whale o roa me o teria intia i nei. I welfare aisi a inga o le kalesia. Le ngatala i Samoa, e whapena i atunu i whafu. O le system lava le nā e whaia e le kalesia, mai lava i lona whaavai e o mai le taimile nei. E mafua ono le turanga lea. Ua tā pena mō aso leanga. A whapea tātou te asiasi le vai aso le nei. Ia, o le pusa apa ele. Le siatu vai aso. Le siatu masina o tātou o siasi tanga whalau mata. E tofu sia o malawa. Ia latu, le asi singa le awalofa. Po i latou fo i vaia le Polokalame o le welfare. Roi lau tanga alisa. Tanga alisa o tanga alisa le si ainga tanga alisa. Ma ainga e lima se furu. O le ele tu fatu ele kalesia to te o lava o to e fatau mai e fau fo e o to e fai fo no mai lau pristua e fau se mea fa pitoa e la u iai o loa o la welfare o le tapenanga na le kalesia mo aso leanga o aso timunga o aso fa o aso e lolo vai ai ia ma meo matangi malolosi ai mai se o meo mala wha le natura. Ma o te tonu foi, o le mea foi le nai tau na whai, e le malo. Se sile i whono whawai lele ua ta oto atu iai tāpenanga. O ina e ta tau o na amata mai ai se tāpenanga le lei. Mo aso leanga i te tonu o so o se tu malo. Ioi. Tua whai lo le warehouse ale tu malo la tau ia. Whai le warehouse sort out iai ia o loa. Ia ai mese voi o loa e leo whaangaina le teimine nei o ofu tuai o le atati ai. Anale. Whai le warehouse te le lavale ale a fo ele tau i tu malo. E halu ma iei mene e recycle ai ma to e reclaim. Renewable energy. A whai la le tūlanga le nao. Lono winga o le warehouse le la whai nea le tūmalo. Le la whai e la uto watina e ia. Vai, a wha fonga mai nisi o i tūmalo ma whai pule mana. Tango e apo le aitia le nao. Apo ma fonga nau a watu. Whai le warehouse. E wha putu iai. Wa mea mai, tanga leisa, tanga whalau mata,
pusa apa e leni, mea ai tu apa. Ia, aia. Whai ni au tau furisa. Fasi manu. A ano manu fasi. Ma teu furisa. Tu upaelo. Te wawa ai. A ole teimi. Tu la i mei mala whale na tura pe o mai fo ni onge. Wale lava tau mafa. Fisi le talo, ma vavalu le talo. Yo, ma wha pepa. E matua muli i tua. E le toi fia a ai nei tu malo. Wailo e le tu malo. O lana atina e lea. E ai a ta tau uma i ai maanga waa uma i ai e toi saul sapalai. I le teimi e mana o mi ai. O tapuni fale o loa Frankie, tapuni atu ma fale o loa Aliki. Ioi, aia, whasau lo tātou i le maketi ale. Ale a fo i ale tātou lava i tu malo. Ia, ele anga le ngā ai kia ma nā mawhunga fōua wā matu. Toi whai ngā ruenga i lava. Ta ngata o le nu umale i tu malo. Getting paid to sort out all these products. Yo, ma toa ma tau tia le warehouse, to tongi atu. Yo, e mwhai ona whaatau e se atu nisi mea ale tu malo. O le wha polo le nā mō aso le anga. Le ati na e le nā ua fofola atu i o luma. Ma le mamalu o le atu nu. Na ono tau wō lava e whaatu langa ma whaatau nu uloa. Te tolu minuta tali tu lai lima, tātou wō inisi o tātou whasalonga, male malolonga, ia ma tātou telefou le ngana. Peretania, fo i mai, wha wau, le Gagaifo Faiva, mo oe, ona o langolonga mai, ale Pacific Specialist Healthcare Hospitals i Totono Nandi, Masuvai Fiti.
in this update. Hope's bad news from McCain today. It's the end of the bad news for vegetable growers. The frozen food company says its Hastings vegetable processing plant will shut next year, and it's consulting all affected employees. Heinz Watties announced plans this month to close its manufacturing sites in Auckland, Christchurch and Dunedin, and a Hastings packing facility. Processed Vegetables NZ Chair David Hadfield says there's not much left of the industry. The loss of McCain's is about 21% of the industry, and the loss of Watties was about 30% of the industry, so that's just over half the industry gone. Households eligible for Working for Families in-work tech tax credits are getting an extra $50 a week to help them survive the petrol price shocks. It'll apply for a year or until 91 petrol stays below $3 a litre for 4 weeks in a row. Te Pāti Māori co-leader Debbie Ngariwa-Paka says this support ignores other badly affected groups, including beneficiaries, superannuitants, students and farmers. We've got 140,000 that have been accommodated for, but there's at least 620,000 that haven't been. Potential for reviving aspects of Marsden Point. Resources Minister Shane Jones says there is an option to recommission some storage at the oil refinery. He's asked officials to provide advice. Jones says Marsden Point shouldn't have closed. They've got 700 million litres worth of storage, and about half of it is currently functioning. I don't know how quickly we could recommission. The government's proposing regulating property managers after scrapping the last government's plans. Here's political reporter Ethan Griffiths. Associate Housing Minister Tama Portaka says these changes would require managers to be registered in a public database. It would also demand minimum levels of training and experience and offer formal avenues for disciplinary action. Portaka says the industry was concerned about poor practices and wanted more regulation to increase trust. That's news. In sport, Neil Barnes believes the fundamentals are key as he approaches the biggest job of his coaching career. The Taranaki coach will become Dave Rennie's right-hand man in the All Blacks setup as his senior assistant. Barnes says he's mistaken as being old school. I don't profess to be a hard ass. At the end of the day, I'm honest. I don't sugarcoat things. He'll be joined by Tana Umanga as defence coach and Mike Blair as attack coach. And Jason Ryan's been retained in a more focused forwards role. Brisbane Broncos defence coach Ben Teo appears set to leave the club after a disagreement with coach Michael Maguire. The Daily Telegraph reports Maguire and the Auckland-born ex-player clashed last week over defensive tactics prior to Brisbane's win over the Storm. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Samoa la ivao male matua o fa'a mausili seiuli fa'a pea fo ile fuaiali o te pese tu mafa'a iloa o awi matangi wala wiloa mapo e fitu o le mahota o mali e toa. For ile fueli o te pese tu mapai loa we matani wala we loa mapo e pitu ole mauta o mani eto ele lotoe ele lotoe lo Via Siata mai bana ile mana yo le sua masana apo iliu o ole ole tau sai matapa
mama sira e a po iu po ole tau tai matapa ua lolongo ua lolongo Fus so ua lolongo le fua male pa o sa tu ala tu la imaya sauta o tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia taulia se tu fanga so malo oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo ngai to a fia malie isi o uitula ua e masani ile aini usamie Sia fo ila ulu se va ia moto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua matusia la ufa asolo ele fane so ulo to ae aloita ile fa alomo Auewe tali soria ete whaanoa Olo ua lufa lena bia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ae liba ila utautama Ua lave ai o umama Mau utotonga Sau yo tau eva le I o Peta tenu nofo Ile mali e o si o loto Awale I e toema Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga Say my
toi whatalo wha ia te oe mo wholo whatu fo i le manava o ngā luenga. Ka me se fo i le ngā ngai fo Faiva ma le tu ua a onga i le nei a solua. Ia wha malo le tau atai whaftai le tu le fo mua le lau le lei. Ia e toi whasoa ai ma le paanga tō tino le tātou leiti o. Ia me se fo i le ngā ngai fo Faiva ma le Radio Samoa. Ia le tamaita i a ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars. Whatalo whatu ati malo le soifo manuia. Ia malo soifo savea ia lange mawhia te oelo whapen whafoina sapo kalame le nei i tūlao le aso ia ulo manuia lava mea umalelo whamalanga le tua ia le seola lamalama whai unga ruenga ia o amale nai tūrta to officer. Ia, manuia mea manuia mea o si awale ngā ruenga i whaia so o le whaana o i fo i o se umanu mo whatimbalia se umanu ia le teime ia o le te tuangia ua le popolo o le nei mea ia le fora ua ngasi kamango wa sa ia o le pisi lava o le tato officer le tele tato sign up io le arena o le talina so le kala au mai na faina mate lo le leilo pisi o le pisi le lei o le saidia o kon kala te fauna mo na yo tatu tangata e tau atulina ia ai o le lava e whaalawi loa le numero le telefoni ia malau tua ale Henderson Cars ia so umalava na maile nei aso ma le amatanga whio le nei vai aso ia whasaila mo le whasiri sa vea i o le pisi masani lava ale Henderson Cars ia sa umalava i o safo inga ia malanga mai Samoa le malo le se ia pio nei so inga na le whapio ona ngai mai i le tato ofisa ia apalaini ala se sa vale ia o niti foi ua approve ala se tausanga le sa whai ala se sign up ia le sa whanga solo ia le whatino ina la se sign up la so ana nafi ia manei i le taiao ia maleo uli ia le ala ua tele lava na uma ia le tele tato sign up ia nisi foi le sa o mai piki ala to sa vale le sa whai ala to sign up i le weekend na uma sunei ia malo whautai lo whaawau pia ia no tō ngā lulue ma le tele fo yo isi finance companies fo le e whaasua i ai wa ese uma ia tangata o isi le leia la to credits o isi voi whaale le tongi ai tālafu ia nā ua iai ia finance companies e tō te whaasua ina iai ia sa le sa vea o e fai lava se telo o finance ia mo tanga lue whaatasi o te lope o ba ma se fulu i o tato finance le na lo whapeona o matonga lue whaatasi ia le ngatai leo o lo iai lava le mato finance e ti o ma back credit ia po tangata fo ia le anga ia ingoa ia ma le low income ia po le lava fo il whaasoa i o lo iai lava le mato finance ia e se soani mo nei tangata ia o so tele lava io le pe o le fa ngale ma so finance io so tele lava o nei te so a inga o tangasa lo fa peona anga i me te so officer io lo fa nga ina le so finance le a tata wai i le Henderson Cars ia ai le nga sai lea o tamama tina matua le fa peona pensiona ia ma le tato matangasa i benefiti io ona e tato tangata i o lo whapea o nā ngā e mai ia maau mai lava la tau tangata full time e pe o ai inga le finance e mana o mia lava tangata full time ia e o whaatasi ma le tangata le benefiti ia ma tamama tina masua le tala le pensiona ia malo whaawau pea o nā tala tātou se ia tali tūlai ono ai avaloa pea le telefoni se i tau i le sfutasi le po o sao le ia sao le ia o le tautua masani lava le Henderson Cars ia tapuni tato ofisa i le tūlai ono ia ai olo ia i lava le sata le whengaruenga ia se ia pā ia le sfutasi na le po ia o le a lava le teime avanoa ai ia e kala au mai lava pe le mai pe i meli mai foi ia e tali e tu lava le vala au mai ia o le pato amalolo lava le tangata le whainga wenga i le tūra suma sa sinane.
Ia lele, ai sisi vaenga nei pa u ia te au ai o e manatua, ma nei fo i le wha manatu ma wha lawi loa pe le atunu. Ia ele fa o maina tapo kalame ia e fa iloa tu le malo la tunu o lo o ia tato kiba wei o lo fa piona fa alu teminei ia o le teminei o le wa fai si tanga tau le bensingi ia o mato kiba wei na lo fa piona fa alu teminei ia na o tele lava na fa iloa tu lunga le tato Facebook ia o le tato kiba wei le na o le e lua selau 5 ia lua selau o le tolu selau tāla nga ilunga. I o tato kiwa wele na ia pe a e kōmeni mai lalo tato whaalawiloa lo whapiona advertiser tu lunga tato Facebook page. Ia o ai lava lo whimana o mese suani le nei taimi ia pala au maia o asi i le numero vili fua o le ovale selau fitu tastasi ia pe te suisa au mai fo le mato email, le mato address, o le tasi fa Cavendish Drive, i papa toi. Ia pita email me fo ilunga le mato Facebook page. Ia nai alu le Henderson Cast. Ia o te loa pauders ta po kalamile nea fiaki. Ia tato filoa e foi. I le aso a tai au, ai fatai lava mo lava noa. Alo fa te lea tu lava ia se umanu. Ia wale nei, o le a tau mai ai o alo whaanga. Ia e whaftai fo i mo le tā whaatale noanga i le so. Ia manuia tele ngā ruenga o tutoe mo tau wha mai a, ai tātou whiloa i le aso a tai au, whaftai ati whaasoi fuia mo le tem nei. Ia whaasoi fuasa vea alo whaatu, manuia la fiafi. Nā foi. Ia o le ua 20 minutu o te ailei tū lai 5. I le tautua le nei, le a tau o Savea, ma le Gagaifo Faiva, whapea fo i le lalango mai, o le uso i ase umanu, po le telenga fo i a Whonga Mua, Francis Ioane. I le nei fo i aso lua, o tātou lau lua fasila wha iai. Whatalo whapitoa lava i lunga o le whamo, tasi o ono, tesi ma le tasi, o le sisi u whonga le nao Samoa i a pia. Ma Samoa atoa o loo whaafonga mai ai le malu le atunu ia e mai se fo i o tātou pa anga masani whatalofa i le uso ia alo vau mafua ia ma le au o nanga fo i o le tamaitai o Anita ia ma le lātou whale tāwale e ki mai lava le leiti o i teimi uma le MS Rentals i nā Whaleolo International Airport ia whapea fo i muri whanua a lore ngā lulu i le nei aso, ia me se fo i le tautua ina o le tātou o tunu, o le si au vāngai ki mai lava lātou le tio, ia ma tāptapu ai mai, o le Pacific Easy Money Transfer, ma le Moana Rentals, ia le ngā te iona la lae fia i tutonu a pia, ia me se fo i, ia le lātou fo i au onanga, i le tātou Moana Rentals, i le malai vaalele. Whatalo whapitoa lava, i le tātou whaleta avale, le taxi stand, a le fionga i a leota, ia whapea fo i le lātou o whainga luenga le uso ia te lea, ia ma le Taumesina Island Resort taxi stand, ia, a le whatavale whaia si te le, ai o le tele o lātou le tio, ia e ki mai lava i nei, wale lava wafo i whanongolongo i tu e pi ma le FM, vo le Samoa lātou ia i le Radio Polynesia. Ia e le whapela le anga o isi le tio fo le nala tau ria sa whai ia i le au nanga ma le tautua le teimi whatu a tina e ia la leo. Ai, o lo whaia fo i le la tautua. Ai pei e fau le whaalongo fo i le a le toa tele, o le ala le na. Ia, e masani e ona ki mai ia le leitio i le tātou wa lesi whaasa le lau fau le na. FM 106.1. Ia le siwa i me tāua i tele. Wa uma ia tātou company e whaasa lau i nei. Ia ma Samoa. E taunu o atu le to tele. O le au turisi. Ia me se wala tele o turisi o i Samoa. Turisi Samoa. O tātou lava tangata. E o atu rent ta vale. E o atu e le whai o lātou potu i hotels ma whaletali malo. Ma whaataua lātou tau mafa. E le o i o lātou ainga. Whatoa oa i o lātou ainga le teimi e whai e whalewe lafi.
Au te bi uma e mapu ma malolo mai I whalitan malo ia ma o ese atu I lātou tāwale. E le mana na o umio na milo I o le mele tumtumu I lainga I koe ngau kusisi mea. Iwa vewe wape na uingo tātou. So, ele vavai atu la I Final Mirror, ma wha maunga fo le Tourism Authority of Samoa. To a tele ia o tātou lava tangata Samoa. E malanga wha atu risi Samoa. Ma atu whai o lātou tāwale rentals. Au atu no nofo I whalitan malo. To togi whalitan malo. Ia ma wha tau ala tau tau mawha. Ia ma isi mau mea tele o mele. Me whai whala ve lave. O me o pusa muri pipi, o le pusa mamoe, o le pusa moa, o apatuna, o pusa pisupo, ia whapena fo ia me o pusa apa eleng. Ia, e lana I toi fo ila utala I tua, me fo lele na tātou utala noa I tāpenanga le tunu, le fau a mail fau tuanga ma le tua lalo le malo. E tātou I tu malo, fono I tu malo, tāpena pena le lei, le teimi le nei, whai au tau asi singa, ma whai au tau warehouse, he whaputu iai ia tau mawha mō aso leanga. Whasisilanga leo tau no mai, tau to ia whamaene, o tailo loto, o pa ia sau saunga tāo Samoa. Mai lava I le taisa masamo le tui manua se ia pa ia, ana lenga, na tau wilo ai manua mano, a waa, ele ise tau tai. E nā te toi to sea pe toi wha au popo. A wā wata oto ai o se hala ho. Tulau na lava. Ai le awa tele ma le wha aloalo e te tau wai. Wha silsila atu wai I suri uma. Ma feoi o I lātou na soifua mai suru ngā titi o le tina. Ia tau mai nu mau, po o mau o tanu ngā manono ma vai lima. O I lātou umaula o a fio ma lala iso o se tu ma so o se atunu o le lalulangi e whapea a o whai o tō whafonga mai le a whai a le tātou whilo inga mulimuli ia po le whono mulimuli fo I lea a le tātou a inga poto a so iwa o le masina o a perila lua whe lua sifulma le ono I le tu lai lua I lea oli ma o le mauta whono o le tātou a inga I tanu ngā malala I tanu ngā manono I Samoa, tanu ngā manono I leo tanu malala so le whamumuli. Ia le nā, o le whamuimoi au tū, o le sa ilia leo se tasi, o le nofo e tausia lo tātou ainga I le I tū tino o tau mai nu mau, po o mau I le swafa a toa mafua I upolu. O loule awai mai, ia ele a whaina, awa o le ale tāo fiai, pesu ia I fo se fina ngalo au tasi ia le fina ngalo le tātou ainga ia mai umalawa o sui au wai o le alawa aso tau puleolo le lofa le tua te ita iatu I eilo tau soifua I le alawa aso tau poina ia whamana tua tu foi a fio mai lau te itai mai sau tāunga e whai e le tātou tali ngā sua pe a mai au le tātou whamwe moe ua whai ale dei whasisilanga ma le whaalo alo tele lava, lo se di ai, o mafa vatau, o le teitei fono o le tātou maftanga, o le fionga fotino aloi lilo maiava, o suli o pala I ali I wharani, o tuveve tua sa seve, suli o mere tuveve, o pala I ali I tai a kui, o suli o lotoa a kui, o simichi cam, o suli o simichi cam, ma koroseta manase, o suli ia, o tolu o manase. Ia, whai o male nganga whawhitai. Wha malulu atu ele ilia, ele se telefoni o iai I le tātou whasisi langa le nā. But I guess, o ilo uma, ele to tele. Le to wha, le sunga ia tai a kui. Ia tau on whawhisotai ane. Ona au vavai atu lea male nganga fifia male nganga whawhitai. Wa afio le li I pāle mia, filifilia o le atunu, le sunga I le lauli a le mani atoa. Honorable Prime Minister visits his own school with a lot of admiration and of course
some wonderful memories. O vavai atu, wa halu le tamatua I o ilana onga. Wa siasi le aonga sangatu Yosefo, ia manatua la sai I lotopa. A la ua I tua I alafua. Ia wa tele ala suinga atua ua iai. Ia maise o le toifo I atu o le fionga I le li panemia. Ua avea o ia o se te tai o le atunu. Ia ma o lea fo I a onga ta ua tele le kalesia katoliko I to tonu o le atunu. Ia ua tele panemia tausi ia ma whaaponai mai to tonu o le onga. Pei fo ina ele sunga atu le epa la tau. Sa ilele mali le ngoi. Ia le vai te mi fo I o tupua. Tu ia tu o tupua. Ia tele lopo I nisi pale mia na mulumulu mei na. Ai pe o ata na lau tau silatu. Ale I pale mia ua feilo ia tu I le head boy ma le deputy head boy. Te yulu. Ia ma le sui te yulu. O le onga po le kolisi o tama. O li o le sangatu Yosefa. Ia ala sia tu la fo I le fionga le li parimia. Awa o ia fo sa avea fo I ma te yulu. I lona fo I te usanga. A head boy doing his own time as a student at St. Joseph College. Ana ia la tau ia awa atafua fo I te ia. I le telo o mea mina tua hai. Ia le aonga ma mea na savali ai. O feilo inga ma tamba ma teine o le aonga. Ia mese. O lau tawa vai atu. O le head boy le na etu lai mai ai. O le alo fasino I le fionga I le minsta lango le minsta. O le poroketi. Ai mese o le minsta o tinamu ta mai tai maanga fiso tai. Le sunga ia le filufi moe wha wo. Julius a kui ta whafunat. Ia. Ate mana tu ai fo I teita. Se umanu lo teita fo I vai teimi. As a head boy, ma se teita yulu o se a onga tele. Ia, ele whaingo fie. Wai ulawa vale umara. Ia ta maiti ma ta ngata ma o lato winga fo. Ia ai pe o le toa. Whawhi le mu, ma whaale lei la ngona o ta ngata. Ina ia tausia ai le whaalo whani ma le file mu. Ai ai fwa isi ta maiti, fwa le isi o wuri inga. Ale whako sole. E ke uskai pe ke le uskai mele. Wai mana o pase me masau ia te oe. Ia le na. Ai, o le tāu o le na. O le launga la le tautai tai. Pena e mau atu ia le fio le li parimia pe. E o te le mau a. Le ai. Ia. Ui a kele kiki. Ia. O le saunoanga le fionga I le li parimia. Mai mau. Pe ana whapea e whaise konferenisi tele lava a onga uma. Ia matua poto uma le malae tutu ula le o le alakalapu le apia park. Ai whai ei se saunoanga te tai o le tātou o tunu. A tonu e sui ai le approach. I to tonu o lea onga ma lea onga. A o le konferenisi a toa lea onga uma. Ala tunu whai I to tonu o polu. Fai fo I le motele I se la fai. O mai ai te tai o ekalesia. Te tai o le malo. Sauno sa o lava I a tātou whanau. A tonu o se mawhauwhaunga lea. E tutu whatasi ai te tai whale angadu. Te tai o le ekalesia. Te tai o le malo. Mo mori ai le savali. Nai lo ole o ono ai ale pule a onga ia. I lana onga. Mati ngā ai malona ulu malona mawhauwhau. I say sui, se collective consensus and a different approach to the rest of the schools in Samoa. Look, here we are. We have the combination and the triangular leaders of our country.
the leaders of the church, the leaders of the country, the leaders of our districts. O mai whatas. Se I whai se tala I whanau. O le tala sa o a lewa watu pe on sau no la uli ina lela. Ma nafi lana lava onga. I leo se mea le lei le whala au whaasaina. E le lei mo le soifua maloloina, e le lei mo le mafau o le tama mo le teine, e le ai ma se mea o le lalulangi nei, e le lei iai, e ao ngā iai. Ioe. Atonu o I fo Yesu iai le ngona o le whanau. Mai le watu yaso uma, assembly, le tae au, assembly, le si yaso so ai, o fori ngā i o le pula o ngā, malona leo ale tasi, e sau loa mai ai. Aso uma. But I guess a total different approach from the leaders of the country. O mai te tai o le malo. Uma o I sa la whai. O le ngona I le whanau. Ua whaataua ina I la tau. I loto manganga. Ma mafau fau o te tai o le atunu. Wale toe whalongo sa me ki ngā fui karingo ka me ki whalongo I lako makua pe ako le whale. Ti ngā le wawai so o ato tu ane I lunga le pule a onga po o ai lava. A e leo mai lea. Ia, tāle sia. Ia, fua se tapu ma ia liu le tau wha ale min stawa onga. Ia, le ngata I lea. O le pulisiri o le bataga luenga. CEO of the Ministry of Education. The Minister of Education. Ia, mata I tai uma. E whaatino se konferenisi mō a onga uma a le atunu. Ia. Na lato I loa I la ia lea. They have become the most important people of our time and for tomorrow. Aisea. O I lato nei o tai o le atutu mai e tai. Samoa mo ata e au. A whaila ua tātou li liu nei e whai mea uma ina ia mauti noa. E le ai a seisi mea na tu ua e le I avatua. E whaatau ina ai tupulanga tala vau ma le whala au whaasaina. O lau fo I tala le nā ia te utou. Tai o alii matamai tai leo. E so I komisina a whamasanga le ia taua. Sila matanga I tutoa I se au wala e mawhai ai. Ona tawa o whai le atunuu ai maise ia onga. Tulo ina ia whaatawa ina. Le whaalau I loa lea o lo wha solo pia nei ala utou matanga alwenga. Say no to drugs. Lua. Ere ngata lai le meole. O le whala au whasaina. Ma ia titina ai I ma le mata upu. O le taua I misa. Ma le whao o lima. I le vāwa onga. Ioi. Wa whaile maketi mano fuanga tumutumu. Mano fuanga whaitele whaatali ele pasi. Ma whale o loa. E whai e fusu angata maiti. Ai mata matali I ei tangata matua. A au tau fo I matutua. E tutu I fo ai ina. Pei e ane whaoso oso tamaiti e fusu. Ai lese I ane whailo tau tiute o tau. O matua o whanau a Samoa. Ai leo le atu au. Lesi tamaititi ma au. Lesi tene titi ma fia. E tutu le afi. Ina ia. A tiri ei lava o na pisa. Tausi le whaalo whani to tono a onga. Le savali ta ua le nā.
na o apo ina mai, ina ua siasi le fionga i le lii pāle mia. Ele ngata ile na, o toi whamanatu mai fo i a te au le teimi, sa avea ia u matei te fono o le mafutanga skopa, o lo foi vai tau, o se teimi na umi tele, o na tula mai i le te fono po o le Palestine, o le mafutanga atama matei ne tuai sa o tawina le kolisio Samoa. Sa tele fo i ngā ruenga le lei sa whaia lo mātou komiti le nā vai tau o lo wafaa wawina. E isi komiti e o mai le tai au le nei momori e tuaila ngā ngā whawhitai. Ona le ngata i tusi whai tau sa lafo mō le tātou whale tusi po le library a le aonga. E le ngata i lea o le tātou sao i matau i sa ili ngā se leni e whatino ai. Wa whatupe ai skola sipi mō le tātou wa o ngā ai maise ta maiti e ata mamai ai lima vai o lātou wainga. Watu ai le whaaftei tele i le mamalu o le tātou maftanga skopa le kolisio Samoa i vai vase malona lau mua. Ia maise fo i le tele o tausanga i le la o whase tuangalu o mai nisi e whatino le ngā ruenga. Iwa. Au e o tau ngā ruenga eilis komiti fau lea nā iai nei. Nā o ta mai tai u malawa le laulau. A ese le whai mea mawhai. Ile i o nai tua whawhine. Ia whale tua mana i tausi ia sa lātou. Ia ama se tupena lei loa mai e ina. O le whātino ina. Whawhtai fo i au ngā Palestine na so o mai ai. Yo, mori atu le ngang whaftai. Alesi mea siri na boi le ngang whaftai. O le lalango mai o le au whai ngā ruenga le tua. Tō tele whai whi au sa o tawina il kolisio Samoa. Ia, o nisi wha ua malolo retire. Malolo manu malo. Mori atu le ngang whaftai. I au tō sunga. I tō ina. O ina malolo. Ya, o le malusi angale na o le tātou mafutanga. Ya, o tau se sila mai fo. Ese fo wai e tō tele fo i o uso a skopa, matua whawhine a skopa lai o i tono mautafono ma le pare mene, la e la tau te angai a le malo le te mile nei. Ya, e mo ia, e ta aloa tama a uso. Ai, e whai lava le loto le tangata la tau ia. Ma tai masisi lana pito. Nā te tali tonu mau tutu. E sao. Ia nā rua ria whapena. Ia. Ano noai fo ila i le vava ia tu i le ana le la. I le taunu unga o le whamsinonga wo o nei iai. Ia. I le vā o le fionga. I le li fai pule ma le sa vea ma minsta o ngā ruenga tele ma sui pāne mia foi to e lupe paumuli nuku on semu. Ia wha pia foi le si uso a skopa le to whai atu i loma Lance la meko. Ia o le unga le ta upu leo. Ia le ua pa u molo i la ua. Pa u uma i la ua. Ia, ona o morianga lava foi o tula fono. Mai o inga o le tausisia o le whaamsinonga o painga palota. Ia, awa le mea moni a whai. Ia, o nei usa uma, o uso pele foi atea. O te le lopo a ila whaabalulu ia, ia, o e whaamawhana whana ia. Na pau o le mea. I lo ulangona whātai tai maus tangata e matua fo i lauri ia male ole nganga ole fia a apatu mafusi mai nei uso ma whana i o la loto ma o la nganga awa ole ua pa u uma i lei unga le whamsinonga le nei. O lo knowing, e tai se fulu tausanga, lua paia inga,
O le a feo a i fa pena ma o su e nisi ati na e manisi ngā luenga ia ngā i ai. Ia, ona o le mea ua tūlai mai. Ia, talo fai i mafti angolo iai i nā yuso. Le fionga i le sui pandemia, ia fa pena fo i le tofa ia tuloma. Lance Lameko. There is great regret right now. I believe, tangi le fatu fo lele pe ama fo fau i na yuso. Maftanga i le aonga, maftanga i fafo mai o le aonga, maftanga i ngā luenga, o maftanga i nei mea o upwhai o malo. Ma tulanga no o mai ina ua o le whaamsinonga. Taipe fo la o le mata upu fo ia i le mata upu whaleata o ia fo lea sāwhata. E le ngata la i le pā umai fo. Ma o se teibi mia o la whatalitali ai i seisi paia inga i lumana. Talo whaen. Po seisi fo i whainga palota. Le la ua whaalawi loa mai, awa o whai unga whapene, i le mawhai ona toi apili. Any petitions to do with the Electoral Commission or petitions because of the the rules and laws and the legislation that was amended in 2019 for the Electoral Act cannot be appealed. Ele mawhai una toi whaia i aise tāru sanga apili. Once, if I yele whaiunga, that is final. Maria le a whenua wa lau te lone. Ia no winga wa wanoa lan fo whalealili. Whalealili tas. Le lau pa uma i la ua. Tui loma, ma lo mo resi, lua pa inga, sfuru tau sanga. Ia e whapena fo i le tō whā i atu e lupe. Pau mulinuku on semu. Lua fo i tau sanga. Nei bea. E a fo i o le pangta solo atua. Es full tau sanga. Ai palola mai i tua pe au mana tuli lana lima po le ono tau sanga. A o le mela le o iei nei. E lei se palola o la uri, e se longa e tuli le lei ia, e nā yuso ia, uma le lei pae inga lona lua, ia whainga panota o le aleanga vaai. Talo whai. Ia lena, te lei lola po le ale si mea leo le atoi apili nei le asua teo. Ai eilo o talitanunga e whapea. A whai o tua inga mamorianga nei na whaiene fe wha suia inga o ni tupe. E atangi ai corrupt practices ia po o ni whainga wha sori tu la whono. This matter no longer becomes a civil crime. Now it becomes a criminal act. Mo soli le tu la whono. O lona wingala. O le lo ia sili, e a mai ai ia se fautuanga pe whaini morianga whasotu la whonu pele ai. Whether charges of corrupt and the exchange of money during the Electoral Commission election, then I think that the advice will be centered upon the office of the Attorney General. Pia le vavai atulna ye. Asi tatou mata pea ma mai moa. Vavai ai o la utala le nā maleanganga. Whanono. Maleanganga alofa uma ia i la ua. Ia. Mea nāna whai atu e lava. I le mata upu o uso nei. E whai asi wha le tonu
o le mataupu. Ona ua ala laifu o le chapipi o whaila tuitu. Talia lo e whamsinunga ma le mataupu lea. Ia lea lau tātou o iai taunu unga. Sa tātou le manambia. Ma le si foi vaenga le finaunga lea. Sa manatu whapea. E le mawhai e le whamsinunga na whaonga ina ni sworn in affidavits. The affidavits e whai ai se whai unga o le mataupu nei. But anyway, yes, se foi mafu fonga o le whamsinunga ia mare latu a wala na i whaonga ina ia whamsinunga ia fo i wha mori mau tustu sia nei. Ua to e sfulu tolu minute o no tale o le tūlai. O no tātou o le malolonga. Foi mai tau a lunga le tātou pulu. Kalambe ngā Gagaifo Faiva whaftai ele Pacific Specialist Hospital in Suva and Nandi. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. Awane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhai aiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duinga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lawan. Ma wa koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo falaka. Amata ne ni tau sanga e lua o loto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand. I lolo ngā mai, matangi, I male a wha o kapiri ela. O le mautonu ma te meme a. Tangata umala. Ona o le tele nau. O mea te o tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fufo pa fita uli. Whaatalo no sui o le malo. Ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatula. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia tangata ia mawhaala tonga ma company. Ai o le tani lea a iopo. Soma lua wha ipo e fitu mo le pala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala I ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo'i e ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o iopo na le ai, se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o iopo. Whailo mai e iopo, a o tātou whisili pēr, ai sea I o le global warming. A whai mai o le iloa e manu mai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu, na whai e le tua le lalolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo'i le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina,
e tangata le lalolangi. O le ua tangi maui le lalolangi le la ua le ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tātou po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nua lalolangi pala auno le ese tātou po funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ia mau wholofa ia te oe i le 5 minute muli o le tātou por kalambe le so o le ngā Gagaifo Faiva. Ia male i atou o Savea. Ia male le lango mai o le tofa. Ia se manu Francis Ioane po le ftelenga foi ia fonga mua. Tawalunga atu se tala ina ua mai ale saunoanga. Ale li pale mia ilana onga. Ia ole tawalunga o upu uma na momoli ile se fulu wafe tala. E fesoso ni ai i felela o whaia onga o lato uma lava o lii o lo o iai lea onga maa o tawina ai. Ia muia le tau a onga. O maua fu atu le nā se fulu wafe mai le tau teitai. Teitai o le atunu ua o le teitai fo i o le tau a onga. Ua wha me alofa atu ai. Tālusia la ia fua se tapu. I tama uma o lea onga sangato Iosefo. Ia wha pena fo ia onga uma ale e kalesia katoliko. Sanele, Pope Paulo, St. Mary's, ia maisi a onga uma Don Bosco. Wha pena fo ia te utoa onga uma aisi e kalesia. Pesenga, Leuru Moenga, Malu Fou, Ioane Viliamu, John Wesley, ia Fale Ula, a onga uma lava, ai muse a onga ale malo, ma onga uma tūlanga lua ai tū malo. Ina ia fua se tapu, a wa ole tiute tawa whailea. This is a collective consensus on the effort, amalgamated effort of everyone to make sure that our schools are protected from drugs and also from violence. Mai whala au whaasaina. Lai maise fo le tūlanga. O le saunga le mua o tātou whanau. Mai ia awhianga o le whao lima o misa o lo whaatino e le leimo i tātou. Ma le lumana i manuia o tātou whanau. Anga le mai le tua, vai lua tusa sau tātou manuia, whaftai telenga seu manu, ia whapena foi, se tasi o le amulmul mai o le au whainga aluenga. Sau e whatali ia le vaamoe, ia awa ia le whaafonga tāpua i mai ia le atunu. Manuia tele, lungo le ala tele,
Tiu te mwhai tasi ala utala mali e le la whai atu nei a tātou ta apelo. E mua mai ta vale lua yo uluma I Hendon Ave I le saulua mai Mount Abbott. O I kolosi mai e le tele whai o na isi ta maiti I le aonga. E lua ta vale le iluma au. Ai lei mas ta vale se se lauri I e tu a o le kolosi tonu lava lea. E sava vali mai e isi tēnei titi masalo pe fitu o na tausanga. Ma tai mai ia sona tua ngane ai fatu a halu le preschool po le prima one. E lima I la ova ai e lima tausanga le tamatiti. A o tangata la I e iluma I. O lea lava e mo I o lae alu le mulu tavale. A o lae mino ia mahalu al tavale. Na tū le leila o tavale. E au ngan mele nei I whaafonga mai. Langa e tele a wala e uia e o tātou tangata e le teimia tu ua I le aonga. Na tū leo lau tāwale, tu uawa noa I le tama I si teine masiona tuangane le sa vale. Na tu tū le le ina ua o le si pito. Ai wala au mai le tēnei titi fe mai. Thank you very much, driver. I felt so special. Ia te wala tūia, pe talo whai. Wa tai peo so ta whawhine ua wala au mai. Ana whawhewhea la e mawhauwhaungo ta ngata I na atu luma pe iaini whanau, pe le iaini a lātou whanau. Ai o le wala au mai o le tēnei titi le whawhitei tele lava ave ta avale. Na matua I sui e yo langona a o lau te titi e maima whapea talo whai. Talo whai manatu tātou. E le o mai tau mea le tēnei titi ma lamba le tū la whono le awala e ta tau wai o na tūlu tangata ai sāwa vali I la ua ma le saunga le mu I le situ. Yeah, take that with you. O tala nai winga I o tātou tangata I le so. Those are the stories about our people today. Manuia tele le tātou o tunu. Whenua I lo ngā tonu o le vai aso I le aso o tai au. Ile si ufonga Samoa ma le Gagaifo o Faiva. Ia tele le tātou o tunu soifua.